President William Ruto ni athiete na mbere na kwirahira tabarira cia uthii wa na mbere iria itheremete wathani-ini wake, akiuga imwe ciarĩ hatĩka-inĩ ya kũgwa kĩiyũkia wathani. Augĩte thũgũrĩ ya macani, kahũa, cukari no imwe cia indo iria ciũkĩrĩte ũrĩmi-inĩ, oho akĩrahĩra kunyoroka kwa mitaratara ya gĩthomo na ũrigitani. Tulikubaliana tupunguze mambo ya njaa. Tumefanya mambo, mahindi leo tumezalisha ilikuwa 40 million, tumekuja 64 million. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tutafika 75 million. Tumerekebisha sekta ya sukari, we are importing less sugar. Tumerekebisha sekta ya kahawa, tumerekebisha sekta ya chai. The whole space is beginning to shape up. President no wageretie kwiguciria ikaria mwena uyu mwena wake, akiuga kwa ihinda iraya kaunti cia ikamba-ini ikoretwo itekwamũkĩra tabarĩra cia uthii wa na mbere, gĩtũmi arĩ ũteti wa atongoria amwe ũrĩa arauga niguo umacoketie na thutha. Tulikuwa na wengine huko katikati, wakati tunapanga mambo ya Ukambani, wanajaribu kunizuia kusema hapana, wachana na hawa, hawakutupigia kura, wachana na hawa. Mimi nikawaambia serikali mimi nayoendesha ni ya Wakenya, na mimi nimechaguliwa kama rais wa taifa la Kenya, na mimi ni rais wa wale walionipigia kura na wale hawakunipigia kura. Kuna viongozi wengine wanatoroka maendeleo. We should be very careful, kwa sababu rais huyu wetu anatupenda, lakini lazima tumuonyeshe joto. Tiwewe tumuonyeshe joto, kwa sababu wakati unataka kukamua ng'ombe uipigi teke. Arĩtie warĩ kaunti-inĩ ya Machakos college-inĩ ya Eastern Kenya Integrated, kũrĩa arugũrĩtie waki wa rabu cia college ĩno ĩrĩa maugĩte maratanya gũkinyia gĩkĩro kĩa university. The blessings which you have come with, I know will spread out to reach all parts of the country, because once the proposed university becomes a university, the face of this region will automatically change. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi.